Sarpimar thurpak pen kasumari aroy along check adalong kasilam. Richo hidi English High School along Thanbang kachar liao somar lapen o somar api apuang bong kachingrum amai kangi. Kenep kang hualam kialong amen kapati pondet aputha EM Ratan Teron ningduk kachipi. Kardom Pini ADAP ABIRTA long pen nilisami marvelous rong parpi. Nonarju iktha ABIRTA ang ton pen. Donira mingtia rong ang bong along kilipet kasumari aroy along dolong kaviajok radatum parai harai kacheleng kisung kachechak adimalong tim karbiang long thekdon long ledet. Tangte donira mingtia rong konadlo kido. Kodaga constituency along lo. Laki nilip MEC constituency angkang arlo along kido. Koilamati adungsi bangso arong kido. Arong along kido kasumari aroy along kidon pet adalong tang tisi kidam tang pinangan aningkan penta radatung cek adalong selamsi parai harai lapen hithikulan chejeng bomlo sitame pinang barla apor ahut langkit he ke pondera jok hin kacheleng lapen hithikulat kidam katora ajok citi ni phaing koira troxi arni sapi maratung thur joksi cek adalong kasemar nang thur nang joklo tangte BJP sarkar pen Kiban parivartan ki kodagang si kili chotlo. Sarpi maratum methang chongda chot atangka chirung ponsi cek nampon lo lapen cek adolong chesemar ponlo. Last sarpi maratum thurjok pen dolong kasemar theglong pen tim kar benglong ahin pen kopilo kama thaponji. Lasi lapuson rada kisum kapajok ponji aphan methang MEC doseta do pake joina kusi dolong kasalok asarpi maratum pen ningje pon. News Desk report Karbiang Long Live. Citi ni pha in koiranar kep arni wolong komaji richo hidi sar eterang arong along kido richo hidi LP school lapen richo hidi English High School Thanbang lokachar lio sobar api apo lapen lokachar lio somar atumang bong kachingrum amai padopon bangso kachingrum amai along aluhisar po aman pen Karbiang Long Autonomous Council CEM Tuniram Ronghang kachetong dun along Assam HAD Minister Sum Ronghang MP Horen Singh Be MEC Richard Togbi, EM Mangal Singh Timung Pendanglok, School Managing Committee atung Chetongdun. Mayalong Aluhisar po Karbiang Long Autonomous Council CEM Ronghang Pen kaning Jipon atengki. Bangso school along kacharli osumaratung kacharli ahin kapaprang dun jiaphan. Hemchar don ingdeng hini ahem kim rang pon popusi mayalong lamchak chipitikan. Mithanga sumar kapacharli kimisen jiaphan osumar apia puatumta mithanga hemalong LP Thanbang ason thotsi mithanga sumar atumaphan than ponangji. Lapen osomar tumaphan alikido lapen osomar tumaphan ke than pen ke mesenji ason than mum ponangji puta mayalong CM Ronghang pen than pachini ponthu halapu MP Horen Singh biahin pen setame MP Bangso School ahem along MP Development Fund pen akimi additional classroom building kikim PG aphanta lamchak chipitekan. News Desk report Karbiang Long Live. Non malom so phan bir taing ton pon eksenang It's me, the foot the represent the one featuring with SC Rocky and Apan Shy Hippie. Music night, it's DJ night. Music night, it's DJ night. Yeah, DJ, DJ, yeah, it's DJ night, yeah, it's DJ night, music night, DJ, Sami kilami araje lobo tareta abi bidun bon coba cadun jipu aning dudnong laki dirti aron biar bong odong pene ke kandas lu along kanon lulon senja perong non kanon lulon senja perong non SC-Rocky music kilo on bang non to dem flow along biar bong odong pene toka nang non sengu ciparong liya go tiang bong Dihina mopi putat birtar jibon tu iksena Dipu rong supialong kedo Sidlabari Durga Mandir Arta ningkan phokep nang choksi Chiti niphai ingkoi ranar kep arni sertalin aningkan pre niphai krep ho arni an alira chamben talon ponpo
Bangso Katalon pon along MP Horen Singh biahin pensi ingpu pon. Pining ke Dipu Sidlabari Durga Mandir aningkan bang aphante pining aningkan abangke ansose alira champion talon dunpo athela bangso mandir pining an arta ningkan phoke pleng tanglo lasi chepatir piatum non adihuke pregjama sai kedeng pensi talon ponpo laso joine pini penamat sai kedeng pangcheng ponsi Sidlabari puja committee amai phu Pran Kumar Datta ahin pensi lama ingthur ponlo laso phi jutanga hormu kachejeng ajai megalong MP Horen Singh beche tongdunsi mai ingpu pidunlo jutang armu kachejeng ahut dipu ahi thiawai kang kithip ketheng alira cham chipi ponsi armu chejeng ponlo Preni phai krep ho arnian kapado ponji labangso sertalin katalon along ason kapathuang deng arjan ki hilapen kilun ke kan hai huita chepate pado ponji anparta sertalin katalon esek ason ajaimek kapang puji aphan CEM tuliram rong hangpen HAD minister sumrong hangatum aphan chuphapon lopusi patir piatum nang pachinidun dipupen camera person Rosan Hansepen Sarjip Kathar Karbiang Long Live Kedamtang dokmokalong bihak lembang phuaphan kenep kangholam kialong Karbiang Long Autonomous Council EM rotan teronamen ke klangdon hama puthak chiti ni pha inkoranar kep pherang ke amai kangni Topon teron ke ni bonglo setame nilitum hemtun isipen kachidam kachewang abe pusi em teron lam klar kachipi non hedjong dokmokalong kenep kanghu alam kia puthak state pen ke klang penang an birta alu lapen electronic media long niliphan amen nang ke pati pondet abangke ningduglo pusi chiti ni phaing koiranar ke pherang ke amai ke phahut em ratan teron ningdug alam thi chepaklang pherang ke amai along em ratan teron kaningchia tengke dokmoka kenep kanghu alam kia long kachirabdun Topan teron ke ni bonglo setame hemisiang bong alam ki kidoajok kedamtang penangan aningkan peno nilitum thang kacharap avi lasi paper media long nilimen ke en pondera bangke nilitaning duglo lasi ke bangjilang arni pen ke lapuson thang kacharap kavi pin along amen kapati ponte de jia phansi em teron pherang ke amai long chuningri যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এই সাংবাদিক সকলৰ ককাই ভাইকৰ মাজত যদি এনেকুৱা ঘটনা হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে জড়িত ল'ব নেকি তেওঁলোকে দায়ী ল'ব নেকি বা আজি কোনোবা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা ঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দায়িত্ব হ'ব নেকি গতিকে কোনোবা এজনে কৰাৰ ঘটনাটো কাবাৰ ওপৰত মানে জাপি দিয়া নিহিনাকৈ লৈ যোৱা কথাটো এইটো এটা শুভ লক্ষণ আমাৰ সমাজৰ কাৰণে নহয় যোনে যি ঘটনা কৰিছে তাৰ কাৰণে ল আছে তাৰ কাৰণে পুলিচ বিভাগ আছে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তব্য তেওঁলোকে কৰি যাব মই ৰাজনীতিত থকাৰ কাৰণে বা মই সেইখন তেওঁৰ ককাইক হোৱাৰ কাৰণে যে তাৰ কাৰণে মোক তেওঁলোকে মোৰ নামটোক আগুৱাই নি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰাটো মই অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ যে dokmokalong kenep kanghu asai langno ke klema puthak nili pinremlo lapen kenep kanghu pondet abang phuaphan kapajok thek lapen kenep kanghu ponre gatuma phanta kenep thek laki kiton ke langrai kom sakhia tuma phan churolo anparta lasolam kelong kachirabdun adai ki dovega tuma phan ahok pet akang sai padu popusi nilining thedun loputa em teron asangho ningjesi opposition atung akoi ke mana puthak laki kacho bai lapen jongsi ang thek do pulote nabaklang noi puta pherang ke amai long pen em teron asangho ke hang padu dipupen camera person Sarjip Kathar pen digonto teron Karbiang Long Live Swachh Bharat Mission Urban Swachhata hi Seva po amen pen methang along rilongpat peklar nangji pu mathasi chitini phaing koiranar kep arni ada porpai truck pen dongkamukam hithi kularajo kapang therasai klempon none prang ke bang jarni along mate pini penab ambong plastic po hormu en era pe pen kasalampon ajarong aphan ardi ki piponji aphansi chitini phaing koiranar kep arni kapang therasai deng dia prang Vesker Bianglong SP Mrinal Talukdar pen ajau rada thengno lam thi jaipon atheke plastic po hormuk ke munira tuma og aprana phan kemise nang thekali tapen plastic pen ajok munira tuma phan kaphere me akisu cheman thek puta SP pen pachini ponthu lasi un an pen plastic a hormuk ke en kachire megji phan Vesker Bianglong SP M Talukdar sodak pen rada thengno lam thi jaipon jasamet pet hamren DEF DMB Cyclem OV Chingthur Asong SSB Lapen Sonsi Dongkamukam Municipal Board along SHG Klembang Phuatung Chirap Chitosi Dongkamukam Thongnok Bia Kumlina Longpen Arniwang Ahithi Lapen Pregjam
kangthir the atowar pimalom setame kapangthir asai angdeng klempon lo anparta dongkomokam outpost IC Probin Timung Jalinsi alang nitumahin pen aketer kasaura hormung KBG aphan tar kisomasai klempon kapang tirasai ke klempon along baithalang so Veskar Bianglong SP Mrinal Talukdar Additional SP Elina Teronpi Dongkamukam Municipal Board Vice Chairman Rensing Timung Penchenglok Ward Commissioner Atum Lapen baithalang so Police Station CI Pumal Gogoi OC Pawan Kalita Lapen SSB Major Kantila latum cetong dunsi sayang deng samjin pen pichun pon. Pinia ADAP ABIRTA bangke lapan sekang ton iglo demi thakmi kardom.